Wakati aliniumba akasema ni vema. Wakati alikuumba akasema ni vema. Huyu anapendeza. Kama alikufanya mfupi alisema ni vema. Kama alikufanya mrefu alisema ni vema. Kama alikufanya mnene alisema ni vema. Kama alikufanya mwekunda alisema ni vema. Kama alikufanya mweusi alisema ni vema. Kama alikupatia nywele za rende alisema ni vema. Kama alikupatia zile za pilipili za kukokotana kunani kukichwa alisema ni vema. Lakini cha mshangao siku za leo watu wamechanganyikiwa. Na wengine wanasema siku za mwisho kanisa itakuwa muekinimism, manake kanisa itakuwa moja. Je, uko na ngoja umoja wa kanisa tena wakati gani? Uko na ungoja aje? Yote yenye wa Kristo wa Katoliki ilikuwa nafanya, yenye wa Pentecost hawakufanya bako wanaifanya. Kama ni kuvala shene wanavala. Kama ni kuvala mahelene wanavala. Kama ni kusuka nywele wanasuka. Kama wanatia makucha bandia wanatia. Yaani fasi yote na Mkristo kujulikana kwa leo hakuna. Na manguo kuvala yote ni sawa sawa. Sasa uniambie kininizi gani yenye uko na ngoi? Yenye itakuonyesha kama kanisa inakuwa moja. Uniambie ni ya wapi? Mavalio yote inakuwa sawa sawa, Mkristo, mpagani, nini na nini, Katoliki, Pentekoste, Reveye, yote inakuwa moja. Ukikutana wa mama munjia wanaenda kanisani, kama haujui kwenye wataende, utasema hapa naenda wapi? Wanaenda kumiziki, wanaenda kubare, wanaenda kunywa pombe. Lakini huyu anasema naenda kanisa. Yenye itakuonyesha labda iko na Biblia tu kumkono. Lakini kama wako na shakoshi, haujui kama mshakoshi muko Biblia, utazania seni ba malaya wenyewe wanaenda kucheza karaoke. Mungu atusamehe sana. Wakati tunautumiaje? La shamshangao unasikia aseme naenda kwa kanisa lakini nitaenda kwanza banitengeneze nywele. Banitengeneze kwanza. Huyu mwenye aliniumbaka hakunitengeneza mzuri, naenda kwanza kusaluni banitengeneze ndio banione jinsi nitachomoka mkanisa. Kama Mungu mwenye aliniumbaka hakunifanya mzuri. Tamshangao na wabibi wa wapasteri na wabibi wa watumishi na Mungu wangu, tunaenda wapi? Tunaelekea wapi? Mbingu haiko ya mzaha na mbingu haiko ya makokoto ya kwenda tu aseme tutaenda sawa vile tunaenda mkabare. Hapana. Mbingu ni takatifu, tena ni mwenye anasimamia mbingu ni yule aliyekuumba. Haiko mwanadamu aseni shangazi yako, aseni mtoto wa myomba, aseni baba yangu ndio atanipitisha. Hakuna. Hata mchungaji wako hata kupitisha. Na mchungaji naye iko na vyake vyenyewe viko vinamngoja. Kwanza vyake, vya bibi yake, vya watoto yake na vya kanisa yenye anaongoza. Wale ndio watapata mafimbo za mingi. Mtoto anaingia mnyumba na kajipe na anaikala mbele ya baba yake mgulu yulu, tena mwapasteri. Watu wanaingia mule ni mtoto wa pasteri, ni malaya mwenye anaikala mbele ya pasteri ni nini? Na pasteri hakemea naangalia tu. Asa ni kizungu. Ni wakati ni kizungu, haiko tena ile wakati yenyewe ilipita. Kuko wakati yenyewe ilipita. Nyakati zilipita. Kama nyakati zilipita na watu wenyewe walizaliwa ile wakati hawakuwa watu sawa sisi. Hawakupendeza. Sasa siku ya leo uangalie wakati wako na utumiaje. Wengine wanasahau hata milango ya kanisa. Wanasahau kabisa mlango wa kanisa, inakuwa mkwenda franga nipate franga. Ukimwambia asiyapata franga. Ukimwambia fanya hivi siyapata franga. Anapitisha tu wakati. Benzake wanaoa, banazala, watoto wanazala. Akisha mtoto anakuwa na miaka 15, ule anaenda labda ataoa na labda hatapata tena mtoto. Labda ile wakati miaka yake sababu hakuhesabia wakati unampita tu hivyo. Iko anasema ndangoja nipate franga. Mpaka upate franga zapata gani kusudi uoe? Wengine walioa hawakuwa na pesa, lakini Mungu alienda na wajalia, alienda na wabariki. Dunia ni mali ya Baba. Na vyote vijazavyo dunia ni mali ya Mungu. Na cha kukuonyesha kama ni mali ya Mungu, ule mwenye anaendaka haendake nayo, Mungu mwenyewe anaibakilisha tena mdunia wenyewe anabakia mdunia wanaikula.
Unaenda tu hivyo hivyo. Mwenye naye anaibakiana tena, haitatoka, mwingine ataendelea kuikula. Ulilundika. Bengine kwenye banashindwa kuachia watu kwa sababu ya haya, wanasema muandike franga zangu bakulisha amo imbwa yangu. Bakulisha amo paka yangu.